kubor nagaslem jong unongsan Hima. Riewngeit jong ke Balang Presbyterian. Kilapoy palat dakilak ngut. Hak Jingiaseng kasi jantia Presbyterian Synod Sepngi jong kirang ba. Kebalalong Habalang Mawnai East and West Casti Hill District Kabalapan Kot Menta Kasngi Ublay. Kane ke jingpoy dakilak ngut. Hakane ke Jingiaseng Synod ha Mawnai. Kalak bandai bah hakine ki arsnam. Om shimna yoshu kum kane ke jingi kendulang ki Riewngeit jong ke Balang Presbyterian namar ke jing perking na kasorkar na ke jingwan ke klam COVID-19 kane ke lapan longru na ki pahojar ngut ki belasakot hasitang lenti kila haban lait paino shala ki jong ki ying kisam namar kim shimla poishu hajaka panlong ke Jingiaseng na kadaw ke jing kapnya ki kali hakane ke Jingiaseng pajba kebalong menta kasngi ublay layu i baki pajba akilawan klamdon kam shu bandeng kimas light no katokat nengut ki bandeng mas ban light na kajing pum lasdang ya kajing Jingiaseng Synod nado ka shpoderik mentau benai bat penkut menta kasngi ka khatlai tarik uleber arjar puar habapaya kasngi ublay kabadai ka Jingiaseng pajba ka bandeng kong lasam jaga tin jong ublay syaki Riewngeit da pastor BR Karnayor hadin kata layo sa kajing ruwahay na Jingiaseng kena Balang Mawnai, standing koyar Maulay Presbytery, Balang Mauranglang, dan Balang Nongjeri. Haka Jingiaseng kaba arsin, kata, hakapor, sibajish teng janmet, lasam yaktin jong ublay, daw pastor H.E. Marbanyang, bot sa kajing ruwahay na standing koyar Sora Presbytery, Balang Mawnai, bat Balang manariting Mizo Synod. Hakane ke Jingiaseng layu iru ba umentirang ba kejala ukon rat kesang ma uba met ba lengdo ubadai ulampang ke ying dorbar thawain uba Vincent H pala ubadai MP ke Shillong constituency uba PT Sokmi ubadai MLA ke Maulai constituency ba HB Nongsik MLA ke Motharashan bat ba hamlet uling ubadai MLA ke Melim constituency Balang kaban nengkong tam ha kawas kasihil lane hakine ki rilum kasi namar ba na sora kapoy nengkong hanne hakabalang Mawnai hagawai kalian ka Balang Mawnai kaladai balong ka kemi jong kane ka time kawas kasihil Andrei nakabanta ka jingbit jingbiang tinong yalam Balang hagito kipor ke pamensua kijit ya ka mairang panlong ka headquarter lana ka kerteng jong ka presbytery ka jing smoke kumen ba ka jing smoke tenat jonga rengkat bat pi ka Balang kalong ba piyok ban pediang ya kane ka Jingiaseng Synod kabang asngel kalong kaburong bat ka jingu yaw blay to blay un kerkui pi ka Balang ya kane ka district kumjuru ya ka Mawnai Presbytery kabalay teray sidom sibun hagaba penbit penbiang hay por iba kendiat ban penbena ha kikot kubor lane haki social media warna dak executive committee haka basdang jong ka Synod kamut ban perlong tangi gidkot bat idilikit hanrai ka burong bat ka jimu kalong yaw blay baka Balang gala tobyang sa ka as executive committee ban terpat ban perlong yang kena ka Jingiaseng Synod
Aimu ya boleh bangi yo sisa ya ka bakat kani ka burong kalong ya boleh ai ku boleh ru ya ginong sensar ki jongi la kalong naga state naki district naga district council naki Hima bat kumju ru naki snong ki tau ku boleh un kerkuru naga benta jongki ka Gordon Robert Hospital kandak menta kasnem chi spa snem kadang menta hakan lenti ban rakhe ya ka centenary jubilee jongka kalong ke ka basnong tengah kasnem jubilee kade kasnem light ram kaneka jubilee la kade hapo jong KJP assembly hanrei kadon pat hapo KJP Sepngi jongi kade nama kata ngasmewan ong bamangiu da upai lang bala siuspa jomu blay ngidon ka benda bakrau ban snungu ya blay baula walam ya kaneka hospital hangne shlong ka bala long sisa ka jingkerku ya ka Synod kipor ka pamenswa bat ya ka assembly menta bat kerpang ruweni upai lang jong ka KJP Synod Sepngi Gilayo pediang di City ke Jengkarpat, nak KJP Assembly saka Synod, Presbyterian ke distrik bat haduk ki Balang. Batru haduk ki Riewngeit. Bat kata kalong. Tung ini akan maulem ya kan ka hospital ka bansa rakhe ya kan ka jindap cispasnem hau benai Oktober. Jing sisala day balik mentah dan rena marba kalong kumto sena meradap tengi kam penjalan namar itu benai la kam pengat ngek bekan umdon syuk ke jing pentut warla dau poi ba ngimla ban yo ban ya poi kan rei ken mau hagi jing duai jongpi de kawai ke jing kerpat nadu ke Synod teladon ke jing perkat ke bekrau ban senyang sena hospital Terpat ki Presbyterian ki distrik ki Balang bat kumju ki Riewngeit dan ki Ying ban ya no senyang ya kena hospital ke bekrau namar bahagan ki jing penkrek ban rakhe kena ki jindap cispa snem kadon ka pelan ka bab itenak cibun kumno ban kentiu kena hospital ya karkom sumar ban penbahai ka building kat kum ka jinglong jong kapor ublei un kerkui kan benta ka ban mesu snow ban benrap ya ka bo motor terjengi urap snow haki dekat bat ki diliki
Amen.